ophathwa yilento engiphathayo mina. Lento engiphethe nje angazi, i-weird nje. Yazi sometimes uma ngivuka ekuseni, ngivule ngifile engathi ayibo, I'm betraying umkhwanazi. Kumele ngabe khona into engiyenzayo. Kumele ngabe khona into engiyenzayo nje. Lapho ngumuntu oyedwa ongelutho. Kodwa I feel like ngabe khona into engiyenzayo ukukhombisa i-support. Waze wawubeka umqala wakhe kujantshi umkhwanazi for us. Ethi nje ama-South Africans fayazi ukuthi kwenzakalani. Fayazi ukuthi kunama-cartels la. Fayazi ukuthi i-corruption isibe deep kangakanani. Sathola indaba zama-ID numbers awu-3 into ebesingayazi. Sathola indaba yokuthi i-nephew kanye nephew leya 2 billion. Badiga abantu baze bathola ama-video. Into engabe asiyitholanga ukuba umkhwanazi azange aphumele obala. I feel like nje into engenzayo sewuNkulunkulu wami osemhlabeni umkhwanazi. Uyeza umkhwanazi lapho yena impilo yakhe isishintshile. Lapho isengozini impilo yakhe, isengozini impilo yomndeni wakhe, isengozini impilo yabangani bakhe. Mina nje ngithi sewuNkulunkulu wami osemhlabeni umkhwanazi. Next year ngo-March i-contract yakhe iyaphela. I-future yakhe akayazi. Impilo yakhe isishintshile nje esiphoyiseni emsebenzini wakhe impilo yakhe isishintshile nje. I don't feel ukuthi bazoyiyeka nje lento ayenzile because bayithatha as some form of betrayal. Yazi ngifila kanjani? Ngifila njengalabantu laba ukuthi mengabe uthotha umphakathi uyatoyitoya ufuna amanzi mhlambe. Amanzi azosiza wonke umuntu. Mina ngidlula ngemoto yami ngithi nje baze banesicefe thina sifuna ukuya emsebenzini. I feel like ngiyilabo bantu engathi engabe ngenza something kodwa ngizodla ama-benefits. Niyangi-understand? Iyayenza isense lento engiyishoyo. Hey guys.